Kerala non era data non che non sanno che Sidam televisione programmati barano che to han cincomo do treto che shemani delilicas mio. Ciatto tenina batto te gummani way le mate te gummani Sidam gogo la me come non te marto de le agani losini gobbo moderni balatancho e casi I federal givrino ministeri ci Dr. Girma Mento wachishim. Ministeri chuna federale tali di loso gumursi sano Sidam gogo bira handaru losano do era to agno astino Yosef Fallaro. Saadata ciatto loosanninna gibrinu laalchi gummanni maatis jireenya buuxisiisate wayn leemaatete gummaa yaamantannore malawum lukkuu ciatto gummaa saadate ciatto gummaattonum wolootare loosunni leellishate sidaamu qoqqowi loosinno loossam qeechulaannon sari federaalete aliidi loosu massagaano ledo to'anyo assinohu ifedere gibrinu ministerichi Dr. Girme Ammantehu gobbate deerinni assinoonni handaaru loosi lew agani gumulshu keenonni sidaamu umikkiya ikkas coyrinum tennenino ullate ana leellannorichim keenu halaale ikkase leellishshanota ikkase bunxoomuno yino ከሌማት ትሩፋት ጋር ታይዞ እዚህ ከመምጣታችን በፊት ሪፖርት ገምግመን ነበርና በሪፖርት አኳያ ሲታይ ሲዳማ የመጀመሪያ ደርፍ ላይ የተሻለ አፈጻጸም አላቸው ከሚባሉት ነው ሪፖርቱ የሚያሳየውና አይ ሂጄ አይቼ ምናልባት ይሄ ተሞክሮ ምንድነው የሚለውንም ለሌሎች ሼር እናደርጋለን የሚል ሳቤ ነበረኝ ስመጣም ያየውትም ኤግዛክትሊ ያንን ነው ማተተ ጅሬኛ ሎሳቴ saadata ci'attonninna giwirinnu gummanni woyyaawino guma abbate konni albaanni muli barruwa giddo federaalete deerrinni mixo fushshi'ne loosu giddora hee'noommoha ikkanna sidaamu qoqqowono konni handaarinni keenneenna woyyaawino gumulshuwa maareekkisiisinori mereero umikki deerra amadinoha ikkino tenne halaalehonna xarahoro dirre la hasiissinnohura buuxe keenatenna nooricho wolewano qolle halashshate dandiisiissanno gede to'anyo assamuraati daawammo tekinikete woy hayyote irkisaano gaamo'yano ledo'yaati daggino laoommohuno addintanni ripoortete aana foltinnoti halaale ikkaseeti adote saada diishshote ceatto malawu qineesso lukkuu ceano widoonnino hala'ladore la'noom kuri maatete jireenya buuxisiissannoreeti woy leemaatete gumma yineemmoreeti adote malawu lukkuwu qulxu'mete hattono wolootta gumma widoonni sidaamu qoqqowi lew agane gobboomitte keenonni mixote aleenninna woyyaawino guma maarekkisiisinoha ikkasi la'noom እየተሰሩ ያሉትን በሙሉ የሲዳማ ክልል የ6 ወሩ መፈጻጸም ከቅድ በላይና የተሻለ መሆኑን ነው አንዱ ያየነው ኮኒ ሃንዳሪ ቆጤስራ ሌላኖሃ አዲ ቀራ ትራቴ ሚኒስትሪ ካጂቴ ሎሳኖታ ነው ቡት ሲኖም ከሌማት ትሩፋት አንፃር የግብዓት አቅርቦት ከውጭ የሚገቡ የመኖ የሊኩዊድ ናይትሮጂን እንደገና ደግሞ የጫጩት እጥረቶች እንዳሉ የተገለጸልን ነገር አለ ይሄንን ወስደን ሄደን እኛም ከሚመለከታቸው አካላት ጋራ የግብዓት አቅርቦቶቹ ላይ የምናገዝ ይሆናል leemaatete gumma qooxeessira addi uduunnishi gobban anno saadata sagale du'namaancho naayitiroojiine hattono caacurru anjenoota xawinsoonninkeri no konne adhine ha'neninkeno hajola anno bisubbaledo giwaatete shiqubba qarra shaashshate halamme loonseemmota tenne tunconni xawisate baxeemmo xaphoomunni sidaamu giddola noomori hagirsisannoreeti hexxono aannoreeti ፉ ለማድረግ አስፈላጊውን ድጋፍ የምናደርግ ይሆናል ማለት ሲዳሙ ቆቆዊ ሞቲመኖ ሌልቲኖ ጉማ ሀላሻቴ ጎባንም ወሉ ዶርሺ ሄራሰራ ዲያሲሳኖ ይንሁ ዶክተር ግርሚም ተነራ ፖለቲኩ ማሳጋኖ ሙርጭራንቺማ ሀሲሳኖ ተነጮሪኖ ክልሉ ማድረግ ያለበት ማስፋት ነው በሄርኩባቸው ቦታዎች ሁሉ ስጠይቅ የነበረው ቆቆው አሳኖሲሁ ሀላሻ ጫላት ማሮሞ ዳርጉባ ባላተ ጣሞሞሁ ቀደሎስ ደጋልትነረና ሳቢሶሞሁ ኪሮተኒ ማጌሽሬት የላኤሞ ወይተ ኪሮንሳ ለወንታ አጀኖተ ኮንዳፍራ ተነ ሀላሻኖን ከይታታ ዋቶም mitta xissora xagicho anfiro xagicho qarruno qooxeessubba baalate rahe elishate kinnina wolu doorshi deeran sidaamu qoqqobira xiinxallo woy addi xiinxaawo konni handaarinni dihasiissanno kowiicho afi'noommo rosichuwa lowonta wiinamunni halashshate tennennino politiku massagaano murciraano ikka agartan murciraano ikkitannono yee ammaneem ከአመራሩ በቁርጠኝነት ይደግፋል የሚል እምነት አለኝ Ministrete saadatina qulxu'mete latishshi institute directorichi Dr. Asrat Teerihum sidaamunniti saadate ciatto budunna heeshshote galtinose ledo suwimmatenni xaaddannota ikkasenna woloota gummannino leellanni afamannorichi jawaachinshshanni hoyino እንግዲህ የሲዳማ ትልቁ ባህላዊ ምግብ የሚባለው የቡርሳሜ እና ጩካሜም ናቸው ሌሎቹ እነዚህ ምግቦች
ምን ጊዜም ቢሆን ያለ ወተት ያለ ቅቤ የሚገቡ የሚሆኑ አይደሉም። ስለዚህ ከዚህ አኳያ ደግሞ እንስሳት ሀብት ልማት ላይ የበለጠ ትኩረት አድርጎ ሲዳማ ክልል ማልማቱ ያን ያክል በጣም እንትን የሚል አይደለም። ምክንያቱም ተገቢና ትክክለኛ ነው። ሲዳማ ሆጃቤዲ ቡዱ ሰጋሌ ቡሪሰመት አንተቴኖ ጩካመት ኩሪ ሰጋሌ አይወቴኖ አዶኖ እኪሃ ቡሩ ኖኪሃ ኢክታኖረ ዲክቲኖ ትን ሌልሻኖ ሲዳማ ሳራተ ጨአቶ ቡዲስ ለዶ ሱዊማተን ጣዲኖታ ኢካሴት ዳንቸረኖ ላኖም ወሎታ ሳዳተና ግብርኑ ላልቹ በጉማኒ ወይ ለማተተ ጉማኒ ጀዋቺ ኖረ ላኖም ሲዳሙ ቆቆይ በላጠ ሎሱ ግድራይ ነው አይካሲ አንዳራ ሆኖ ቅናምበ ሎሳ ነው ሁራ ሌልታና ፋንታኖ ጉማ ዳንቸተ አልብልተተ ለወረ ሎሳ ጋርታኖን ከታ ሌልሻኖ ፋሾኖ ላኖም በአሁኑ ሰዓት የምግብ የስነ ምግብ ዋስትናም የኢምፖርት ሳብስቲቱሽንንም እና ሌሎችንም ሁሉ በተገቢ ሁኔታ መሬት ላይ ለማውረድ የሚያስችሉ ስራዎች እየተሰሩ መሆናቸውን አይተናል። ቆቆው ሳዳተና ቁልጡመቴ ጅሮላቲሽ ቢሮ ሶሬሲ ከላቴ ክለጆም ቢሁም ለመኩመና ቱና ኦንቴ ማሮት ድሮ ለክላስተርራ ሳዳተ ጫቶ ሎሳተንም አላላዶ ዳጎሙ ቢሱባ ሆሮን ስራኖ አስናኒ አፋማኒ ተጮይሪ ነው ለመኩመና ቱና ኦንቴ ማሮ ድሮ ባጤው ጋሪ ቆቆቢን ከደሪ ሲዳሙ ቆቆቢ ግዳ ለክላስተር ባንደ ሳዳተ አንዳሪኒ ጃዋ ሚቶ ሚቴስነ ሎሱ ግደረ ነይቲ አንፎይቴ ተነ ቆቆው ደሪ ፋጀተ ላውንቸስነቲ አናንፎሞ ኒንከናንፎሞ ሳሶጋን ግደንሳኒ ጎባህ ደሪ ማተ ጅሬኝ ወየሰተ ወይም ለማ ቱርፋቲ አናንፎ ላቲሻ ሃነ ኒንከ ፕላንተናን ፎሞ ከዳፍር ሃኔቲ ቀጣሎሙ ኩኔ ካየውኒ በተለይ አዶቴይ ማላውንና ቆปุይ ሉኩዋቴ ላቲሺ ጃሚቶቲ አማንዶሙ ለብሹ ሳይዲሮ ሚተሚልና ሾለ ቲቤ ኩሚ አላት ቤንኮሙ ኮነ ድሮ ካያኒ ለሚኮመነተና ኦንተ ማሮ ድሮ ሾለ ሚሊየን ሉኩዋ ቤንክ ሳስጥ በነላ ማናና ኦንተ ኩሚ ዳጋንከ ራሜያስኔሞ ይነ ጃሚቴ ቱንጌቲ አናንፎሙ ካቢን ጫላ ቆፖን ጫላ ሾለ ነጥበ ለቢሊየን ዳጋንከ ዋፍ ዳግዳስኔሞ ቀርቀሩ አገሮሽ ሎሳኒ ሃማታ ወያ ብኖሶሮ ሌልተና ፋንታኖታ ግብርኑ ሚኒስትርራ ከለቀሙ ጅሮ አገሮሽና ሆሮንሽ ሎሱ ጉምልሲሳንቺ ተፈሪ ታደሱ ገንሲሲም ሲዳሙ ቆቆቢራ ታይጤ ቡሹና ወያ አገሮሽ ሎስኒ ሆንሳን ኦንቴኩ ሜክታር ባቱ ላቲንሶኒ አይካና ግብርኑ ሚኒስትር ተዋኞ ነው አስትኖ ኦዶግዴስ ነው ዮሴፍ አላሩ ቲትሩካና አናኖ ጋር ሽቃን ነው ጎቦሙ ደሪኒ ከለቀሙ ጅሮ ቡሹና ዋይ አገሮሽ ሎሳ ቅናብኖ ዳጋት ቤቆነና ፋንቱ ከባ በትኛ ኢለተ ሌልታኖ ሶሮ ማረክሲ ሰማሰ ሲዳሙ ቆቆቢ ጊዶ ለበሜ ሎሶ ተዋኙ አስነው ኢፌድሪ ግብርኑ ሚኒስትርራ ከለቀሙ ጅሮ አገሮሽና ሆሮንሽ ሎሱ ጉምልሲሳንቺ ተፈሪ ታደሰ ወጭር ነው የተፋሰስ ልማት ስራ ትልቁ ዋናው ዓላማው ምንድነው? አፈርን መያዝ ነው። ሁለተኛ ውሃ ወደ መሬት እንዲሰርግ ማድረግ ነው። ሶስተኛ በጎርፍ አማካይነት የሚደርሰውን ጉዳት ማስቀረት ነው። አራተኛ በውሃ እጦት አማካይነት የሚፈጠርን የእንስሳት ሞትን እንዲሁም ደግሞ ላዮት ለቲሽና ዋይላሶ ተሎሳ ሾሌ ቀራቀራ ሚጡባ አማድ ነው ኡሚክቲ ቡሻ ጋራት ላንኪቲ ካይኒ ዋ ኤላ ግድራ ቆሌ ኤአኖ ገደ አሳት ሳይክቲ ሎላሁ ኮሪኒ ኢሊታኖ ገዋጆ ጋርጋራት ሾልክሜሽቲ ካይኒ ዋይ ሆንኪ ቃሬኒ ራታ አባኑ ዳጎሙ ቢሳ ፎሊሺሸት ተናሪን ሾይዶኒ ጀባንተተኒ ላናኒና ላንፈተኒ ባንዳነሪ ሀላላ ዱሪ ሌልን ካጀዱ ዋቲኒ ኬኖኒ በሬሮ ሺማረ ጠብሳተ ጌሽራ ኩኒ ሎሲ ቅናብኑ ዳጋተ ቤቆኒ ሎሳማሲ ሚተሶሮቲ ቤቂታኖ ዳጋኖ ቀርቀራው ሌልታኖ ሆሮን ስራንቺ ማንሳ ቡጢሲ ሲራቴን ሂጣማኝተ ሎሳኒ ሌልታኖቲኖ ላንኪ ሶሮቲ ወለብዶኒ በአንዋ ጀዋ ቡሻ ጋተሳት ዳንዲኖኒ ግብርኑ ሎሲ ቡሹ ሻቅሊያና ሰፋሚኖዋ ኤኪኖ ሁራም ኮነ ሎሶ ሎሳ ሀናንፊ ከባ ቡሹ ኪያሜና ላልቹና ላልቺማ ባሾኖዊኒ ኤሮቴኒ ሎፒቲኖ ቲኒ ሎውኒ ካጂተ ሱፋማኖስ ሲዳሙ ቆቆቢ ኢጊዶኖ ቶጎሬ ሀላላዱን ላኖሙ gatta baala tunqela nemoyte derra derranko hedhanno baatto xufollo akatinnin laayot latishi loosi loosaminno hanna handarun leeltino soorro laat dandino togo yanke laanfetenni keennanniri dino yaadi ikkitinno la'neemmo woyte batinye ilaalame baattonno qarqaraati sidaami qarqari tenne qarqartura loonsanni laayot latishi loosi addi addi horo afidhino haqqete muronni diwama hoogirom loonsoonni loosi waagiweelinno hekkanno konnira doyne toantomuwa wedellu mittimmatenni tantanamen addi addi haqqete muro qixxeessanni leellannoti aantete bushshuwaani dilooso loonsoonnihura jaba kaa'lo assanno yee hedeemmo
Togore xala'neemmo gedeeti lattinno baatto hala'litanno gedeeti luunsanni hee'noommo ስለዚህ እነኚህ ይሄንን የመሰለ መሬት በተለዩ አካባቢ ላይ እንዲሰፋልን ለማድረግ ነው እየተሰራ የሚገኘው ማለት ነው። ቆቡ ግብርኑ ቢሮ ሶሬስ ከላሜስ ፊን ቀሬ ሁጮርኖ ጋርኒ ታይጤ ላዮትና ዋይላሱት ሎሶ ቆቆቦ ሆንሰን ኦንተኩም ሄክታር ባቱ አና ሎሰተ ሚጥነ ሎንሰን ሳኖንም ላዮትና ዋይላሱት ሎሲ ወሮሞ ጋርኒ ዳጋቴ ለዶኖ ስሙይነ ታይጤ ጥበና ቶናሌ ኩም ሄክታር ሎሰተ ሚጣማንዶሞ ጥበና ቶናሌ ኩም ሄክታር ሎሰተ ሚጥነ አሁን ሳይን አንተ ኩም ሄክታር ጥቡን ሰጣና ለመ አንጋቲ ሎሰተ ዳንዲኖኒሁ ቴላ ሞንተ ገደ ቦርቹ ወራድራ ዳኮን ሎስ ዳንቹ ጋርኒ ሎሰማኒቲ ነው አልቻመት አካባቢና ባጋታ አካባቢራ ተነ ጠረጴዛ ማርከነ ይነ ሚቶራጋ ላልቾ ላሽታው ኪባቶ ላልቾ ግድራ ኤሳተ ወለ ቢዶኒ ባቶ ኡሚሴ አንጀኖዋ ሀላላዶ ባቶ ከላጋተ ሎሶ እንጆ ከላጋዳ አፍራ ኮነ ሎንሳይ ነው ወለ ቡኑ ቆጤ ስራ ቡኑ ባለ ኡማቴና ቡኑ ግዶ ወይ ጋራው ገደ አሳተ ቡኑ ታታይሲንኪ ድሮ ሀሮንሰ ዳኖ ገደ አሳተ ሎሶቲ ሎንሳይ ነው kun loose danchu garinni loosamanno taati laate wonaalchaasinohu bushuani loosa hawadu haqqete kaashinni diwate jawa qixxaawaasinoonni tano coirno wole widoonni dubbu chigginye kaanse hawado xa arro loonsa hee'noommoha wayna bushu agarooshshe looso dhaawate hawado no haanju latishshinni no woyim haanju arminni no gobbanke diwate assina hee'noonni loosi dancha ikkewootaati keenate wonaalchaasinoommo